nang ni pan la so ku thak afan kar moji punali ku dak chana li chi tam cheng bang lo ba song thek chi long lo ga Nili poi ke ladak nili ham te poi bang mute so ke nili ham asor dukok ajo ini benda ladak poi jok lo. Lakin isi alam ke nang time an egan lo alang ne panai na tham te ka bang. La sila inquiry nang chi po bang sinili ke pudai. Alang hok ma kalima ini nang panai pa nang litum kini pen nang litum ajo ini jok pen nili hula hok pe dalam là krong pli alam putak asap so ni li kening ji ji pu do chet la sinang le tumpan ni li na chop ha ke la son lo dan ne hala porlen along ad hoc a problem tek don long pik arjiding olo ni li pan nang ki pun la pen penang an tum nang rap tum tha pun ni li pan na chuni rido la apat tanang thon hop ta along le dam vek tum poisa chelong le dat la pu jala mat son nang thon do o amat si nili long thon lap lo lang ke chupu lo pula tum pipedet arjiting lo la tum at kilong ne inke atima bang kampi ne da klem lap lo abisi ke la section 3 section 4 la so malam area lam ne li sab so ning je pu patana thon hop ne li phan amasi nang rap dun tha la pujal ha already ne li pulote isi kam la ke legally help enang ko po bon ko sindili gamata la sinom na dam de ko hala daga area ko mama si kelong le vek to ma phan bang la tum poisa chipi det si kimi pu bang sini ka chuning riji pu ale lam hoi pi ne ka chipi lo ko te mo legal action pi ne do ko pi ne lo ko da alang dum ta siksa gi ka do tum ta siksa ka reji la pen chupa sung tung te la si so phang si ne le ka chuning riji pu hala tum phan ko mama si kelong ni do ma hala tum han pa chipi wet si kimi non already la hai sub advocate long si dolo nili pidam lap lo la si nili ka chuniri non drafting at jat elo file lock jot na la ke alang tombang la si non dam de ko la lam hoi chi pi ko la so ku thaka bang la tom chelang pamira hala ke long vek nei tom han understanding dora chi pi det si kimi ko bang nili ka chuniri ji ko bang ako isi alam ma bang ke isi alam bang ke đắc thèn long là nili thèn long là phang phải chụp hong kang tung tê của lam cho là buông tung tê của lam là discrepancy thèn long pic thì chọc chế pin thèn long ô isi first isi bang cái là delay along ta để khát đi khi là thèn lor pen soil conservation along lê soil conservation along lê hay là đắc patah cutiar ramat là pu soil pu forest tum along lê long patah cutiar mà hay đắc compensation chula en lap la hai government na revenue long se pawat padam hi polo la hai ke la pen ako non thek lor bang hala na horjan forest reserve forest hala so reserve forest long ta patta chutiar lap lo patta chutiar lap porlen tang porlen vai pomat patta chutiar lap la son bang chok che nili pudai pu bang nili ke la hai putha ke nili lam hoi pilabi la hai ke non ma la si nili ka chuning riji pu bang ke CM ta forest in charge lo la pen la revenue in charge ta do amortiso alang li phanta chuning ri lo non mar la hai patta bang reject si a hok pet revenue kar beng long revenue long la hai a phan paluji phan la hai compensation na tangka bang revenue long paluji phan si neli ka chuning ri ji pu la si alang li tum phan ka chuning ri ke solam lo la si mo mo api lam hoi chi pi det jat det lo pulo te siksak o Athema lam hoi po hor mo ke muni tum dak kar beng long ara tum pange men ke no anta po ana hirtan sakse lang amasi pangwe krang eti just eta mo isi apor mo isi final jasmen ki pilo pulo te sohot siksak o nili isi example en po lalu prasad jadab case hala fodari scam po 96 malam FIR after 18 years of his conviction kicho lasi apor nang kok jas la po court long ke la po legal procedure bang Indian legal procedure bang England chat sita mo final jasmen na hot siksak o jogji la si light enang ne la so putak man ke ni pu dai po
la si nang litum han nang ka hang ta la pulo nang litum ajak pen la kar biang long authority tum handa pachini kang tung lo la hai mat no la hai aput hak non mat la hai la patai chutiar det pi ne por reject dap sikimi naka chuning rilo nili abisi ke ake hoi la siam tuliram no hang phanda chuning rilo o mor tisu phanda chuning rilo sa kaya nang le pula section 3 dan section 4 long mana long le yang putung da long le tung dovek lang to tu bang kon ba ka phai sinang gi no long le tung bang ke long le do o nili long nili non kene vekta bangkre thom bak do non ta ha aku aku na thonji tum do piklang la pujal ha nang klem pitha pu la si la hai ke binang ni banga long le banga right do mati along le dam vek ko poisa chelong le det pujar banga chok chi la hai bang ke chupi nang ni Ada ke hai nang la tangka tuni kolam la si nang sinya teng komas la so tangka chupang ni pidung la nang sinya teng la ke mo inquiry lo bolo te kari responsible ke anutin ta lo ada ke kopilo revenue department tum ta responsible do la pen especially ke la dak kene do mati la kala pu do mati competent authority of land acquisition pu do mati tensing rong pialam arjulom piglo ni la si alang ta chere la haya pu thake klem langdon pami sigimi mulam hoi pho pami pulo de siksak dai sialam la solo la mondol SK tu na pini ke cerap du sun sinang gi aku ahok pedal bang la tum si klem pinai he ke klem pi bang ke la tum si klem pinai pulo te anutin responsible lo la dake ko mama si a process ke klem ma la hai tum responsible lo la hai ke solong la mondol sambi SK sambi mama tu si mana men du du mi besu sinang gi hobon la section 3 section 4 long mana la hala so section no long hai di ni liga mun tum hande chini ne hala so section no long sk mondol ko mama la tum ta chini nei la hai pu thake athima ni ka hala tum han chini ne la so lam ke ni ave chini ne data chok kam ta ve ni dia ko alang tum tan ni le thang enemy ta thang la pu ka chalang selet alang tum han ni chalang selet alang tum ni phan la ka la hai thang la me mu the khau la ke long bek nei tum phan long le dat aposit ni ji pu lan chon alam bang ke la section 3 section 4 long e pinagi atuan ang muna nani ding piglo si ding piglo non te ke long le tum do ola ke long le tum do la la si son bang vi ve da ni polo ene ke la hai tang ka kan kan si bang lap lo la si la son mane misuse nang ni power hormu hadi misuse nang ni la so ko thang nang ko masa ko ki kimi lo nang ni hindu mata nang bang la dak ke kosan no popo la council tum ta la ke responsible lo daka revenue in charge do alang ke la ne komat ma puta re inje de ji mute sialam bang ke nili phan patai ke thom lo ko hele pena pa abji phan supari kipi nange than komat lo pulo te nange toy bang komat lo pulo te kar geng lo ma siam tu bi kam lo phan patai ke thom lo phan ne pini apor ma the di ne live lesson lik sie ma se de ni je nang ko ene ning je tum te polo alam ar je adiding hoi lo sita non ta risk mo hormo bang ke sialam bang ke false case na papi abatai lo thang approve awe pin pen ni non clean sheet talong la defamation case pin is li bom asi e plan ke ne corruption ku thake ne inton te ningje ola la si la kan ningje lo pulo te alang bang chitin bang ne life risk puson se alang me thang choma tha la si kali ahok ta dalam mangi anutin ta right do kar beng long ara ta phan kaningje pi ke atama ilita responsible citizen mati udah ma kecok ci hormu le kaningje do na right away pulo te la le kopi politics lo la kopi demokrasi
Lasi any untoward incident ne la pen family yang bong ko polo te la ke totally responsible tu diram lo kan ka te lo siam lasi la dan ne bi nang li tong do ne nang jai dun da nang ni la so bu thak la ke chu pang lim apu thak ra nu ki wan pot si nang ni phan la chitin ko la ta ma ne ke thek dong long son ko pi ma thek long la si ne kan ni je ma si nang li hin pen ta la si man ko pini pachini son du nang li hin ne ne pa chini ke la lo ne nang li tom ini perek yang no nang li tom tro kan se ala pan pa chini kan tung lo kumat ma puno te apor inquiry pa kuriji puno te ako inquiry ta kuri nai bon ne tengte ne la so haru ban ge akhima ke toy vek kuma phan se ke toy ma ke pi ma inquiry lo puno te bulai la bang so nam ngen tu long lo la ke ajidi no hoi lo ningkan isi hini aplang lo ningkan isi hini aplang pusita ne non api ong mane la so apprehension bang thiam ong pheri pon mane so pheri panep tablok ma nang ni phan la so bu thak afan kar mo ji punali ko dak sna li chi tam cheng bang lo ba song thek chi long lo ga ne phoi ke ladak ne li ham te phoi bang mu the so ke ne li ham asor dokok ada di tenta la phoi jok lo la pen isi lam mang ke nang tai man egan lo alang ne phan na tham te ka bang la sila inquiry nang chi po bang sineli ke pu dai alang hok ma kalima lasi ene la live risk nega live risk spot pina lo pulo te la ke karbeng lo rat panda pachini lo la nang li tum perang kia trokan se pachini lo la ke responsible ke ala la nang ni hem ke bang hut ku pi pi le ne ku kang la tum so hut ke hedi to wara ajir ko tum do hem na ke lo ke idu ya amat se helika che ulai lo amat se hem asor arjap thi so mi ku pini ne ku kang son do ma na pu te ka ne le phan na ya ponji ku to apu da to wara ndu nei la nang hang por bang da karbi son ma karbi ma Nini la so por apang FIR pilo. Udah ajo max nang cholo gai chok masih chini tek ba mile dalo FIR ka pilo ni. nang ni la chu pang le mo ko ta hong ki wan ko si Lah hai lo. Ke chupang lem da ka biang long non ke council ali company si solai bom. no ni pang ka nang lo son Nini ke langroni ngon ite. Lama ke rat pan klem pino pusine li pui pu bang rat pan klem pino plus ne pan tangan. coba Power hormon hadi misuse nang ni. la so bu thak nang li ko ma sa ko ki mi mi lo nang ni hin ma thak nang ben La dak ke kosan no popo la council tenta la ke responsible lo daka revenue in charge do alang ke la department masih alang lo mati hem pulo mati omortis lo mati dak wang po ako hala pong pen po la tensing rong pi alang ala kini kala lo competent authority of land acquisition alang si responsible alang pan arku ki pi do lo mati la hai pu thaka palangi pan babe ki abera tum bang ke lagi hal tum da responsible thi ulo lasi SK mondol tum mane mondol tum paisa chupi det hopi ne hal tum hanse akoi pipi hal daga rat tum hok ta dalam ke dak athak angton lo so harmu ke cerap na